Hayi bengeke ngayibona le ndaba abahlali. Singamsola nje uNota sithi ukhuluma kakhulu kodwa le ye threesome uKelly Khumalo noZandile Khumalo Gumede okusho ukuthi ngampela lento bayenza. That is why babengafuni. That is why athi uSenzo akungaphendulwa ama calls because wengafuni abone ukuthi benza le threesome no Zandile. Usetheke wazikhulumela ke uTumelo ukuthi kahle umuntu vele okadubula uSenzo Meyiwa uLongwe Thwala manje uyasaba ukukhuluma ngoba phela naye usogibeni lokuthi naye ayongena phakathi ngoba naye wekhona lapho endlini ngesikhathi kwenzakala yonke le ntsambatheke yenzeke. Lapho ubaba waSenzo engathi washo ukuthi vele uTumelo wafona washo ukuthi uSenzo usedutshuliwe uLongwe Thwala ubamusa esibhedlela waphinde washo nokuthi ushonile. So manje lokhu hayi ngiyamzwela ke yena lo Tumelo kodwa naye usethule nendaba engaka isikhathi eside kangaka ngokuthi bambozela phela kwathiwa kwahlanganwa kwathiwa akufihlwe kungashiya ukuthi kahle kwenzakaleni kodwa manje na ke iqiniso seliyaphuma but manje akusasizi lutho ngoba yini already sekunenkinga vele already naye uyaphakathi ngokuthi naye omunye wekade ekhona kwenzakala lento eyenzekala. Ngiyamzwela kodwa ke okusalayo vele kumele ukuthi kube njalo. Andikubhlungu ngoba phela naye bekungekho lula ukuthi akakhuluma ukuthi kwenzakalani ngoba watshelwa ukuthi nje meke wakhuluma you are dead bazombulala. So nje wanaye ke wabamba umthetho wabona ingcono kumele ethulile ngoba mengabe ezokhuluma kwayena vele bazomdubula uzofa or uzozanya indlela vele yokuthi kumele abulawiwe ngakhona. So ke uyayibona indaba ukuthi vele igazi lomuntu awuthuli inguna phakade ngoba manje na uthi noma esephuzile uyazi lento ukuthi uthi masuphuzile uqale ukhulume izinto ebengamele ukuthi uzikhulume engathi masephuzile naye ufika kuleso stage sokuthi asho ukuthi uyamkhumbula umngani wakhe kodwa ke manje phela akakhona ukuthi asho ngoba vele kwayena usogibeni lokuthi uzoyoboshwa ngoba vele bavala bachitha umkhondo womthetho like bavalele umthetho isikhathi eside kangaka kungatholakala ukuthi kahle kwenzakalani ngalobo busuku uSenzo ezethola edubuleka akekho ophuma neqiniso. Kodwa ke umngani phela uleke ekhale njalo ukuthi uyamkhumbula umngani wakhe kodwa akusasizi ngoba vele sekumoshakele naye vele omunye wabo vele abaya phakathi. Hayi ke bazalwane ngicela ukuthi nami ke ngiphumeke la nginishiyeke nginishiye kuleli banga ngizophinda futhi mangithola okunye ngiphinde nginazise ngoba vele le ndaba ileke iphuma nje kancane kodwa ke asithembe ukuthi umnyombo wayo indaba uzophuma. Mina sengiyayibona indaba kaNoto ngoba kuyacaca ukuthi okusho ukuthi naye welazi udaba ukuthi kwakwenziwa le threesome kodwa manje engakhona ukukhuluma indaba enjalo mhlambe ngomngani wakhe angazi. But ke bafethu socela kuba ningi subscribele ningi likele ningi followe ngizoleke nje nginidrophela ama video nginithanda njengethupha ziyegwayini.